Asizulu amen. Ngakhoze indabeni zasolunde emabedlana. Ngihlala lapha eMlazi kwaEshi. Ithempele esabelweni. Amen. Amen. Sifuna indlela elayo Ngelinye ilanga lapha kwaMasho kwakuyisikhathi senkosi yesibili ilanga lamalanga. Kunensizwa yakwaMhlongo eyayisebenza i-security lapha eThekwini kwelinye lamabhusha aye Street. Yasebenza ke lensizwa iyasebenza base bagcina belungu sebenyusa lapha ebhushi sithola isikhundla thizeni. Kanti kuzohamba isikhathi yathi lelinye ilanga ilapha phakathi ebhusha iseyiqoqa ithebe kade kusala inyama ibuyisele emafrijini abantu sebehambile nabaphathi balo sebehambile. Lama friji ke aphambili nawafani nalana manje. Belivuleka lingenayo le ndawo engemuva evulekileyo belivalekile ulivula ngaphambili isicabha sakhona futhi kuyilezi ezisindawo zensimbi. Seyisele yodwa lensizwa lapha phakathi iyaqoqa ntambama ilanga lishonile. Yase iseseka isicabha lesefriji gaxa inyama lapha emawukeni. Kanti lento ayibekile izosindwa. Sindwe lesi sicabha lokusondela inakile saze savaleka ingaphakathi. La phakathi akasekho omunye umuntu. Nabanikazi bebhusha sebehambile. Ethi ke lensizwa yahlala lapha ebhusha ihle lapha efrijini kusukela ngabosikisi intambama. Kwaze kwashaya o10 phakathi iyaqala lapha emzimbeni wayo. Iyawezwa amakhaza efriji aseyangena enyameni. Ethi lensizwa yahlala lapha phakathi yagoqana akekho umuntu ongayisiza neminyango lenivaliwe kodwa ikhiyiwe. Wahlala lo mfo uthi kwathi phakathi namabili ebusuku phakathi leli friji amakhaza sezwela kuyena emzimbeni. Uthi wayesebona lapha phezulu kwifeni yefriji kungathi nento ekhanyayo ilambu eqhamuka ngophahla lwendlu phezulu. Uthi yehla lento ilambu yehla yaze yafika yangena lapha efrijini. Uthi ayisihlala phansi athi mayihlala phansi wasephenduka abantu ababili.
uthi makuphenduka laba bantu lendoda akayazi nalesisalukazi esihamba nalendoda akayazi. Uthi kodwa lendoda yayikhanya ebusweni impofu inempandla. Uthi yafika yambingelela yambiza ngegama likayise. Yathi sawubona sibanibani? Wathi lona yebo. Yathi uyazi yini ukuthi yini efake lapha kuleli fridge ukuze uvaleleke kulo? Wathi lona kangazi. Wayesethi ufakwe lesisalukazi. Uyasazi lesisalukazi? Wathi lona cha kangisazi. Wathi ugogo wakho lozala uyihlo owahambayo emhlabeni akaza landwe lapha afela khona. Uthi ke uyena okufake lapha efrijini ngizomnika ithuba akhulume nawe. Uthi sase sithi lesisalukazi mntanami sathi mina nguMasibanibani wayegana umkhulu wakho. Lokhu ungahamba mntanami emhlabeni akaze ngilandwe futhi akaze ngenzelwe lutho ekhaya. Bonke abantu niyabenzela izinto imisebenzi. Uthi mina akaze ngenzelwe lutho. Uthi umhlongo engani gogo likhona ithuna lakhe ekhaya sikhule sikhonjiswa lona. Uthi lo gogo yebo mntanami ithuna likhona. Abantu ababeyongilanda bangilandanga mina bathatha inyama umphefumulo wami. Akekho wazi ukuthi waphume laphi ngoba mina sathi siyotheza namanye amakhosikazi kanti sogcwalela umfula ngaphesheya sitheza inkuni sabuya sangena umfula ugcwalisa. Uthi ngathi ngiyabambelela umfula wahamba nami kude kuduze ezantsi. Uthi ngesikhathi ke sengihambile emhlabeni inyama yami bayithola kude kodwa la kwaphumela khona umphefumulo wami. Uthi namanje mntanami njengoba ngikhuluma nawe mina makunizulu umfula ugcwala ngisashayeke ematsheni. Ethi ke lensizwa wayesethi ushambe mntanami kuyofanele mawuphuma lapha ekseni uhamba uze kumina emzini wasekuphakameni uphathe u10 rand ucele thina boshembe siyokhipha ugogo wakho lapha afela khona ngoba ushembe kuphela owazi umuntu owahamba ngamanzi ukuthi umphefumulo uphelelepi akekho umuntu osukazi ngaphandle kaShembe. Ethi ke le ndoda ngahlala lapha wayesethi lo muntu mntanami ngeke ngukhiphe lapha efrijini kodwa sokushiya lapha ngifuna ukubhala incwadi ngawe abanikazi baleli fridge bona bofike bekuvulele ekseni. Wathi kodwa lamakhaza leli fridge ngeke angene kuwe. Uthi wayesevula ibhantshi lakhe eligqokile wakhipha la ephaketheni lakhe imbawula. Uthi wayibeka lapha wayesethi ke mntanami wathi yotha lomlilo ke kuyoze kusekuseni. Wathi ungisize ngento eyodwa ungabe usuthatha inyama yabelungu bese uyosala lapha kulomlilo obuyophelelwa umsebenzi. Yayiyosinda kuwe ngoba ulikhoza. Uthi lomfaka mkhize ngase ngihlala ngothala umlilo. Uthi lo mlilo uphela unayo inkuni kodwa lokhu uvuthile. Uthi bathi befika belungu ekseni. Uthi base befika wayesephuma bamvulela wayesehamba. Uthi mayefika ekhaya ufika ekhaya lakhe kunonkosikazi. Unkosikazi wakhe uyithwele. Mayefika unkosikazi akekho uhambile uyobeletha ePholi. Uthi mayefika ePholi umkhize wahamba yofuna unkosikazi wafika ekhulelwa ingane yomfana. Le ngane wathi mayebuya nayo wakhohlwa ukuthi kambe efrijini kwenzakaleni uShembutheni. Uthi wayesehlala ekhaya wabona yonke into iright. Le ngane kwafika isikhathi sokuthi ihambe ayaze yahamba le ngane yaba ishosha. Laxolisa Mshumayeli ngicela nje ukuyiqedela. Uthi athi mayifika le ngane yafika ishosha ayaze yahamba. Uthi wafuna ukuthi engasiswa ubani ukuse le ngane ihambe. Uthi kwaze kwafika udade wabo wathi bhuti yazi nami ngesikhathi ngigula umama wangisakuShembe emzini wasekuphakameni uShembe owafika wangisiza lokhu ugulene nganginakho ake sithathe le ngane siyise kuShembe mhlambi yosinda. Uthi umkhize unjalo umhlongo uthi ubani nalo Shembe ongakwazi ukusukumisa ingane yami selibele. Uthi wamncenga udade wabo base behamba baye emzini wasekuphakameni ngenhlanhla bafika kulona ihunga likaMahilela. Uthi wafika umkhize nomkakhe bathi baba sinengane yomfana sineminyaka emithathu ayikwazi ukuhamba. Uthi ngizocela Shembe ukuthi ungiphilisele le ngane. Uthi uShembe kambe mhlongo sahlanganaphi mina nawe? Akakhuluma indaba yengane. Uthi kambe mina nawe sasibona naphi? Uthi umhlongo baba sahlangana nawe ngisebenza kanjena kuwe street efrijini. Uthi uShembe kambe mkhize kambe mhlongo kwathi wani kuwe? Wayesethi lona kwafika uhamba nogogo washo kanjena wathi pho sewamnikelela ugogo wakho uthi simlande ngoba ubona le ngane ingakwazi ukuhamba nje ugogo wakho ohleli kuyona. Wathi ngeke isukume ngakamlandi lo gogo.
ngoba uyena umuntu omnikazi wenhlanhla ekhaya ofika nesibusiso obusisa nezingane emayizelwe lapha kini isibusisa inhlanhla kayikho ngoba ugogo wenu wafela ehlana kazalandwe namhlanje ayikho into enake nayenze ethintaye nekhaya yayiseyikhipha lensizwa u10 rand yanikela kuShembe icela uShembe ukuthi akhiphe ugogo wayo wayesethi uShembe inkosi kubusise sesizohamba thina boShembe siyomkhipha ugogo wakho lapha afela khona wathi kwathi ungisize uma ngabe sesimkhiphile ekhaya niyobe senimlindela ngembuzi nimgeze sangweni nivala ukufahamba ngakho bese nimfaka ekhaya bese nimenzela umsebenzi wakhe yonke eyenzela unkosikazi mangabe hambile emhlabeni uthengani baba yayiseyenziwe uthi uShembe kufana nothi nanenza idili ngoba wayengekho bangaka benza imisebenzi emakhaya kanti benzela abantu abangekho bangaka abenza imisebenzi kanti benzela abantu abangekho lokhu kufika le ndaba kaMkhize noma wenza uthi ngihlobo nikho kodwa ngelinye ilanga kunamacala abamba abantu sebehambile emhlabeni njoba sizalwe emakhaya nje kunezinto bengiye ngibuke singamabhobhodleyana sikhula mangabe sibuya ngaliyana ehlanzeni noma kade siyibumbela inkomo singabafanyana zobumba uma sibuya siza lapha emakhaya kuthiwa mfana hayi ubumba kaningene ekhaya lubeke lapho ngaphandle silushiye lapho ngaphandle kanjalo ngelinye ilanga imizi eminingi esazalwa kuyona omkhulu bethu babefuya imalasi emakhaya ezinye zalezo malasi kwakuthunyelwa thina abafana kuthiwa ziyobulawa ngoba sezidla amaqanda uMkhize ngelinye ilanga uhleli lapha kaMantsha uhamba ngesitimela wathi uyagibela ngelinye ilanga esitimeleni eDafrodi uye emsebenzini kwasengena abafana babamba abantu inkunzi wathi uyagoloza phela yena uThemba uShembe uNazaretha base besondela kuye bambamba bayithatha into zakhe babambeni insizwa yathi zamukulwa base beyiphusha laba abantu lensizwa kanti icapha ivulekile yaphuma lensizwa ithe mayiphuma kunesinye sasedlula sibheke kaMantsha esisuka eThekwini sayishala lensizwa amathumbu zonke into zawo zangaphakathi zabuya zahlala phambi kwaMkhize esitimeleni kunalento yashosha yathi noma usendleleni imkhonza uMkhize wangena esitimeleni wabona abantu bebancane akangashumayela wayitshela ukuthi kushunyalwa ngoba bebaningi wayesehamba esekhaya wathi mayifika lapha ehlala khona ehostela wafike wapheka uthe mase kufanele edle sephakile kwase kubuya lento ayibona esitimeleni kade sigibele kufa umuntu phambi kwakhe wangabe sadla wayeseyalala kanti usenza icala uNkulunkulu uthena mangabelele ebusuku yayisifika ingungu Mahlombe uthi yafika yamnyakazisa yamvusa wahlala lapha kulombhede wakhe amahostela keQarathe nombhede kaSimenda uwazona ngoba azuhlala ehostel wakhiwa nge18 wafuka uMkhize wahlala lapha yayisithi inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga yayisithi Mkhize awuhlengani ngoba isisu nezikelemu kwesiya complain asithi sibulale ngedlala wathi uMkhize baba ngithe sekufanele ngihle kwabuya into engiyibona esitimeleni uthi baba manje akuhleki uvele uthambuza uthi uShembe kanti Mkhize unalo uzwelo hawu khona kanti Mkhize nawe awuthi mawubonile kuzwela ubhlungu uyabuzwa wathi uMkhize yebo ngiyabuzwa yayisithi inkosi ilanga mawubuzwa Mkhize ubhlungu obenzeka komunye umuntu khona into engifuna ukukhombisa yena bese ungitshela ukuthi wawuyephi lo nembeza msukane wenza lento uthi ayisithatha induku yayo lena ezikheni ayisikhomba udonga ithema ikhomba udonga kwase kwehlisha limhlophe nwabona ibhayisikophu uthi uyayisidlala le bhayisikophu yayisithi ingungu Mahlombe ubuke kahle Mkhize uthi wayesebuka wabona abafana egcekeni uthi kwakudala mayebuka lamagceke labafana bahubha imalasi iyangena ngapha uthi bayayihubha baze bayibamba uthi basebethatha intambo bayikhunga bayihudula baphuma ngaphandle kwegceke uthi bathi befika endaweni eyiqele wayeseyithatha lo nomunye esihlahleni sesinqawe wabhoxa intambo wasedonsa idonsa iyakhala le malasi uthi base bebasa umlilo ngaphansi kwayo ilenga iphila
uthi yathi Mpumpu Mahlombe ubuke kahle mfoka Mkhize uthi wayesebuka yadonsa le ndoda uthi lona uyabasa uyavutha umlilo ubuye kuthathwa amatshe ibhonywe le malasi uthi yasha le malasi yakhala uthi yaze yathula entanjeni uthi sebeyishaye bayiphihlisa ngamatshe namehlo lana sengaphandle uyazi nawe wakwayibulala uvela khona ngani uyazi ulapha nje wena wakwabulala ikati bahlangana nalo liphuma eminyango selidla inqina lakhe ekhaya ngoba udla inkulu kwafikela nje vele ukuthi inqina lami ke elisiwa ilikati uthi uShambe bukisisa kahle Mkhize yabuka lensizwa yaMkhize uthi thema ibuka wayesethi uShambe Mkhize ubonani yathi ubaba ngiyibona mina wathi wenzani wathi ngibona ngibasa umlilo ngibona ngiyishale emalasi wathi hene Mkhize namhlanje awunayingane namhlanje awunankosikazi wathi ibanje umphefumulo wale malasi wayishisa abantwana bayo wathini ubaba mkhuluma efika lapha kulelizwe ngabantu abafuya imalasi ayisesiphendule singamaNazaretha noma abanye bethu kuNazaretha mngakagcwali uyiNazaretha lapha eGoli emakhaya uyiphisi shanga engaki imalasi khungwa ngeketana uyena osephondweni nesihluthi inhlalisuthi kwabuwe lapho umntaka mkhulu ophondweni Nazaretha elizingelalo ndliwa imalasi sengiyagcina lapha kwamashu ngelinye ilanga kunensizwa eyayihlala nentokazi bayathandana laba bantu mawehla nje kamashu estation ngapha kwasenemjondolo lapho kuthiwa kuselokhuzeni kusesolezwe ingakakhiwa imchaso ihlala nayo le ntombi lensizwa kumnandi kuyathandanwa iyasebenza emaiden office security ngelinye ilanga lo dadewethu wayesecela esokeni lakhe ukuthi ucela ugoduka ahamba ekhaya ayobona abazali bakhe ezweni nakube enkonjeni yamnika imali lensizwa wahamba lo sisi kwaphela isikhathi lo sisi akangafona akasho ukuthi uhambe kanjani nalensizwa ayifoni kwahlalwa iminyaka lo dadewethu ahamba yalensizwa ukuthi lo sisi waphelelaphi yazi yagcina ithola omunye ayithi phela lapha emkipitweni akunakwa uhambile mawukuthi ubuyile akulandelwa angazi ukipita kanjani uyiNazaretha suke emkipitweni uhlala nengane yomuntu ungayilobola uphinde uzongena phakathi kwamaNazaretha unesibindi ulapha nje ethempelini uhleli naye ingale ngaphesheya nizophuma nemkipitweni udelela uShembe yathi lensizwa elinye ilanga mayehla esitimeleni ibuye emsebenzini yathi mayithi dundu phezulu njengoba ubona nasi station iqhamuka phansi esitimeleni yenyukela phezulu izokwehlela ngaphandle yathi mayithi ntambama ibona umuntu wesifazane oncike ngepholi umile lo sisi ubheke phansi yayisiya kuyena yafika yambingelela yathi sawubona umuntu wasemzini wathi lona yebo yayisithi ngusibanibani mina yathi awuphakamisa ikhanda wathi mayiphakamisa wayesebona ukuthi hawu ngoba usibanibani nje lona esasithandane naye sibanibani ubekwa yini lapha ngoba phela wahamba uthi ekhaya wathi lo nayi sibanibani angeke sikwazi indaba yethu siyikhulumele eminyanga sihambe siyenze siyoxoxa khona sihamba naye le ntokazi lomne wethu bahamba baye endlini yabo uma ifika intombazane endlini yayisifuna ukumncisha ithuba lokuthi ayibuze ukuthi ivelaphi yayisithi qala yathi yabheka endishini nazi izitsha kayiwashiwe namabhodwe kuyaxhutha nawe uyazi ukushiye kanjalo yathi mayithi sekubhuza impukane athi awusibanibani amabhodwe nezitsha uyiwashe ngani uzubuye emsebenzini khona abantu abangamanuko okuzalo ngeke ubenze lutho ngisho amanzi athi egeza ngawe ekuseni washiyile endlini omunye uchamele esigujini ushiye nje phansi ombhede uthi denges yayisisuka le ntombazane yayisithatha izitsha yayisiwasha yayisimbuza ukuthi uzophekani isibanibani wathi hayi bengizopheka ukuthi wajabula udala wakhe ubuyile uzomphumuza wagibela embhedeni walala yapheka intombazane yaqeda idama imlunguza ukuthi usezumekele yini yambona ukuthi usezumekile yayisiphuma ngomnyanga yangavala umnyanga yamshiyelela mayelela usumekile waphaphama ngesikhathi sokuthi kufanele emsebenzini mayethi uyavuka khala ibhunga ezendlini akekho umuntu wesifazane wabheka amabhodi uphekile impela kuhle kodwa uhambile yaphaka lensizwa isikhaftini yavala yahamba emsebenzini
yagibela isitimela ithe mayigibela isitimela yahamba yabuya ntambama yasithi ake ngiphinde ngigibele lesitimela engisigibele izolo mhlawumbe kuzokwenzeka ngimbone usibanibani yaphinde yagibela leso sitimela mayithi yafika estation nangu udadewethu khona yasiphinde ikhuluma naye waphinda amazwi afanayo bayendlini yafike yapheka wayesezenza umuntu olele kanti ucifile ubheke ngeselodwa ufuna ukuyibamba ukuthi izopheka ihambe namhlanje yapheka ithe mayiqeda yitshela uthi leli yayisithi shwape wayesevuka ilandela kancane enyonyoba ufuna ukuyibona ukuthi sihlala nobani unesikhwele uNkuzimalanga kodwa futhi akalobola wayesayilandela uma yayilandela yavele yasithela ngekhona ayithi imjondolo ke kuvele kuminyana umuntu nje maye wathi ngekhona esamthoba yasithela ngekhona intombazane wathi kwabuyela endlini wageza ekseni waphaka isikhaftini wahamba ngalelo langa wangabe sagibela kule coach ajwayele ukugibela ngoba wayesefune yamaNazaretha wasifica simile singekabhombela sithi ushemba uNkulunkulu usebuhleni kwakuyisikhathi sothini ngoba inkulu into ibikhulunywa lapha etimeleni unebhadi umuntu wavala le yanto wayesesiyalela lensizi yabika yathi kwenzeke kanje sasesithi ukhona ushemba ebuhleni yayisivela ijika khona lapha eFingamu yathatha isitimela esibuyele emumva yehla yangena eCrossini yashona ebuhleni yafika kunikelisa lona uthingo lokubathiya yafika yangena kulayini nayo neuniform yayo yaguqa inkosi bayanikela abantu lomlisa waye unumber 3 esezofika enkosini yezwakala inkosi ishange mina emibili itafula ithi yathi 1 yathi 2 yathi 3 yathi khona abayophakelwa zipoki beze befune ibaphakele kwahlekwa kulayini naye wahleka uyitshela ukuthi ushamba uphendula lo muntu obikayo phambi kwakhe uphendula yena akakafiki kuye wathi mayefika kuyena ebika ethi inkosi kwenzeka lokhu nalokhu lathi uthi ngani ngithema nguphendula wahleka wena wathi lengane okhuluma ngayo ayisekho emhlabeni yahamba emakhaya yaginqika nemonto phekwe bridge uthukela uthi thema ifika ezulwini lemndeni yafika yangangena yafike yavinjwa kwathiwa wena angeke ungene lapha ngoba unesibusiso somuntu oganile kodwa ungalotsholwe kwathiwa angeke ungene lapha walotsholwaphi uthi lona baba wayesithola kanjani isibusiso luthi uthi ngomntanami uma thina boshembe lapha ebuhleni kade kumhlangano uJanuary uJuly uOctober kuganiswa abantu kushada abantu uNkulunkulu ekhipha isibusiso sabantu abaganene bacelela nabantwana uthi nabantu abasuke behleli indawonye njengomfazi nendoda leso sibusiso sehlela kubo uthi ubonakele engane inesibusiso uthi yagana nowahlala nengane yomuntu ungayiloboli yasihamba emhlabeni uthi ke mntanami hamba uyifune lengane kwakukuphi kubo bese uyoyilobola uyithatha ube umkakho ngoba akekho umakoto yomthatha ahlale ephile le yangane ingakagani amen wayishona sapho wayishona sapho njengoba usufuna nokusiphatha ayifuna nosiphatha wena emathempelini uyahlupha uyakhushuzela njengengulube ehlathi ufuna ukuba umshumayelo ongenasigcawu lokhu uthi nosikhenkanani bagcotshwa ukuphi ngoba yahlupha lento ofuna ukuba umshumayeli ungazube ngisho iprefect esikoleni ufuna ukuphatha umsebenzi ashembo ngaka into engaka ufuna ukuphatha umsebenzi ashembo ngaka awusebenzele ubaba mkhulu zinsizwa lento yokuba umshumayeli ijulile lento yokugcotshwa njengoba kade simuza umshumayeli ecela umshumayeli mina nawe yodwa into engabe siyayicela uthi uNkulunkulu asivezele lo muntu okuyena wabonana noshembe phesha kwethuna wagcina isenza siba ngamaNazaretha ke sibuze kuye ukuthi yona ntoni lena esiyenzayo ayefuna zomkhonzela yona lapha kaShembe ngoba sihlupheka kangaka sinikela yonke iminikelo nje imndene eyasithumayo lapha kuShembe sesiyikhohliwe sinaka into zesonto sinake ngafuni ithi laba kuyibona abasithuma kuShembe sesibalibele nobani mangakhumbula ukuthi ngafika kanjani la
umuzi ongizalwa kuwona kambe wafa kanjani uma ungacabanga igceke lakini ukuthi oyihlo bahambe emhlabeni benjani njengoba wawuzalwa emzini nawe uyakwazi kwakuthi belinye ilanga uma ngabe kwababomdala kwenza umsebenzi ubaba wena nivimba athi ningayi ngoba baze bafa obaba bakho bangangenelani namhlanje naqala ngawo ukuthi ningenelane wabuya nakho konke ukufa ngoba wangena emzini okwafa amadoda akho nefungelele sizalwa izalukazi thina beyibangamasiko emakhaya zalwa abantu abathi mabehamba emhlabeni basala babangitshela kamama ezala lokugaya mawungalazo kwakho lokho kunemizi engalungelwa lutho namhlanje kwalahleka itshe lokugaya kunemizi ongalungi lutho namhlanje kwalahleka ithungo kwakuthi makusengwa ngalo kuyosengwa isibani lathathwa lelo thunga namhlanje nakuye indawo nje nihlanganiswa isidumbu kini kuphela usiwancamela ukuhlala lapha eGoli January to December bayagoduka abantu bayemakhaya awazi uzoya kanjani kini ngoba lakini igceke selaphendula afana nempethu kuphele konke uzalwa abantu abahamba ekhaya bengavalelisile lapha nje esikhawini kwake kwenzeka isimanga insizwa ziyobhukuda olwandle zathi mayibhukuda enye isiphoseke emanzini zabuya zayosho lezi kwamlaba uthi usibanibani usephoseke emanzini yathi mayifika enkosini uThingo behamba nomfundisi umtshatu enelisiwe lathi uThingo inkosini busise umfundisi bazomthola umntwana uthi umtshatu ngathi ngilele ebusuku wasefika ibhombela isitimela samampondindla mhlathi kamayekisa yayisithi mfundisi uyafuna yini ngutshengisa ukuthi laba abantu bakamlaba ade beyobika ingane elahlekile ukuthi ithathwe yini ayithathwanga ulwandle mfundisi wathi ulwandle limthatha umuntu wayesethi woza mfundisi ngiyokhombisa uthi basebehamba uthi bathi mabefika olwandle yayisithi indla mhlathi mfundisi uzonyathela la inyathela khona ungabheki phansi emanzini uthi baba ngiyawesaba amanzi akaze ngene kuwo wathi uyamethemba yini ushembo wathi lona yebo ngiyamethemba wathi uzonyathela la inyathele khona mfundisi ngeke ushone phansi kuthiwa uJesu kuphela ohamba phezulu kolwandle kodwa noshembo wahamba kulo enelisiwe yathi uzonyathela uthi sasesihamba uthi saze sedlula le ndawo engamabhelundi uthi sathi mase sidlulile yayisithi indla mhlathi mfundisi sewungabuka phansi uthi ngase ngibuka yathi ubonani mntanami wathi ngibona amadoda awu4 aphethe induku adondolozela ngazo uthi phambi kwawo lamadoda kunesidumbu esambe sifola uthi lo mfana ke mfundisi ombona wakamlaba njengoba elapha nje olwandle oyisemkhulu labanokhokho bakhe uthi ufeli icala likayise kade ethi uMshumayeli umakoti eKhenani udlule eqaleni labazali bomyeni wakhe uthi ogogo babengaganile lensizwe ifela icala likayise uthi le ndoda isebenza Transnet lapha yanempangeni ingiyasolunda endaweni yaseLokhuzeni enhlungwane wokuzalwa uthi mayisebenza uloliwe wayeseyakhela indlu ithe mayithola impesheni yathatha umkayo nezingane zayo bazohlala kule ndlu kaloliwa kwahamba isikhathi wathi unkosikazi abafuna indawo ngaphandle bathola indawo ePortland 40 bakha khona uthe emakhaya emanxiweni bayafika abantu abadala bazobheka izingane zabo uthi bayafika uthombile kule ngokhiye basebehamba befuna ukuthi zashonaphi izingane zabo bashonaphi abantwana babo uthi bathema behamba begudla ulwandle basebehlangana nalomfana basebethi bazoyibambela yena behlawule ngayo ngoba uyise wabadelela wahamba emanxiweni engavalelisile nina lelinxiwa lakini elidala kwathuthwa kanjani kulo ngoba uyazi nawe noma uphupha nje awuyiphuphi kulamanxiwa amasha uphupha amadala ngoba akuvaleliswanga ithonga la sala khona uNkulunkulu abusise Mshumayeli amen Sisandinda
Amen.